MLA di gangmai ni yaning da ba fongdorakli FNCC na su zaujang tek khun gi ambush yaning da ba fongdorakli None district ki Khopum police station kon ba zaujang tek sakang da ba sung no mai kap selakpada Wilson thanga ko ba ama lekhidaba ama su masan nupi ama su masian nupa bu so on ki ba thaudo du MLA dingang lu gangmai na yaning da ba fongdorakli MLA Muslim Hill Area Committee gi chairman dingang nu gangmai na thadorak pa sirol amana hai nahanumidang pung mangaga minit yankairom tabada thokiba thaudo aduda Wilson thanga kauba ama nongmaina panmadi gi lekhidaba masum di aroma thanga masum olive ngatung so onkibani yamna pangdaba masum yoebi gi lisat nataba thong adu akan mamong na condemn tawi hari asigumba wakal yaudaba thong kari su khangjadaba masum khulai paidaba misam singda satakiba si yabangamloi thaudo aduda leikhidraba Wilson thanga gi imung munung gi awabada saruk yari masum sokpadigi Lekat nari besingi adusu athubada fagalako oidesano hari thaudo adur si nari besing adu masa khangdokna ba angamba thakta hona gani amasi makoi bu logi matungina serak pangani government gi maikei digi laikhidrabi gi imungde ex gracia pina ba hona gani amsum asok pasingda su angamba thakta mateng pangna ba hona gani miyamna asengba asumba khangdaba aranba pausung masum tonga sandoktana ba masum thajabidana ba apil tokki nakala maromda foothills naga Coordination Committee FNCC na yumjagasa numiki numidang pung mga minit yang khairom tabada none district ki manungsanba zawjang tek misamda koki militant sing satakibi imbus adu akan mamong na yaning da fungtorakli Wilson thanga bu hot kiba masum olive zatung amas aroma thanga bu suon kiba thaudo adu na ingtappa hingba pamjaba miyoi singbu wahalli hari makhoi gi asokpa adu athubada fogalak oiresano hari Masagi hingnaba thabak suzaraga leiriba misam singda target torakpa yamna pangdaba masunga pifam thokdaba crime ni asiguma tamthiraba lone yadaba miyoi bigi lisat nataba thong ama lairon baifai khunda konsa khulgi miyoi sing fajan kiba akan mamongda kandem tawi asiguma miyoi bigi hak khongaunaba miyoi ba amagi maning tamba amasung rule of law leitaba thong asina Mafam aduda kanglukki marakta nungsi sanaba puraknaba honabada sauna singari phajenduna thamliba miyoi sing adubu aso engam yaudana thadoknaba FNCC na demand tawri hai kariguma phajenduna leiriba miyoi sing aduda aso apan tholakpa tarabadi madu haksina lawgani haiba sirol aduna makhatari singjamai songtham laikaida ngasi nungalamdai bom pokhaibada miyoi ma laikhidre hairi sabsaba matau karamna thokhibano haiba Makata pau mayam punang ngaminasi ngasi nungtin pau buda thadok hananaba lengak ta UNC na matam tharakli kangpokpi district ki mapam amada haukiba yum sakasa numita masakhangdaba suni imbus tawduna thadau puruk ki miyoi hum hatkraba matung naga puruk ki miyoi kun fajinduna thamkiba adu ngasi nungtil pung taruk pau gi manungda lengak na thadokadabari haina United Naga Council na lengak ta matam tharakli Hajin kibasing thadok na ba amadi makogi khungul li na bigidama United Naga Council UNC Naga People's Organization NPO yauna tuan basing na organization sing haukiba yum sakisa numitagi hauduna akan bakhongtang sing lokotuna lakibani nan kangpokpi district ki lairon wifi kun amadi sapraimana da koki group sing na Naga Fruki miyoi kun fazin duna thamkraba ngarang phawa mari makhong khangdana lairibasi yamna lebthibani Hajin kibasing tek tekai dana condition amati yaudna laingak na pungkun ga marigi manungna thadok handadabani haina UNC na laingak ki lusingba chief minister da matam thaki UNC na laingak pi ultimatum ki matang na hai nopi amadi pikliba angang sing yauna naga fruki miyoi kunbu koki militant group singna fajin duna thamkraga hauji phawa kariguma mari makong amata khangdana lehenba sima yamna lebthibani kangpokpi district ki sarpai mana police na konba lairon wifi da apik pa anga amadi nupi yauna naga taragani pa namadi sapraimana khunda nagagi miyoi ani koki militant group sing na fajin kibani haina akan mawafam thamladuna fajin kibasing thadoknaba angamba thakta hotnaba yabasing hotnare dubo haujuk phaw thadorak pa leitri hari koki NP Manipur na matam thakhre Sanapati amasum erang naga khunda fajinduna thamliba koki hosti sing mek taraga mangagi numidang wairam pu manga phawgi manungda thadoraknaba koki NP Manipur na section 1 thamkhre lobasigi information and publicity gi secretary na thokiba ultimatum amada hai Sanapati district miyoi kunga manga amasum erang naga khunda koki taruk fajinduna thamliba adu yaba ngamloi amasum miyoi bigi list nati
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ CSO ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯇꯦꯛꯁꯥꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯀꯥꯞꯅꯕꯗ ꯂꯟꯃꯤ 5 ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ 7 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯈꯥ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯕꯂꯨꯆꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯟꯃꯤ 5 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ 7 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯜ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯤꯌꯔ ꯀꯣꯔ ꯂꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯟꯚꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯖ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯁꯤꯚ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃ ꯄꯣꯈꯥꯏꯈꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯀꯥꯞꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯂꯟꯃꯤ 5 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯨꯅ ꯁꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃꯅ AFPꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤ ऑपरेशन मनुंगदा टेररिस्ट कांगबु अमगी लाइफम खंखी अमसुम लानमीसिंगना थीबु हुंबगी थबक चतखी नोमई कापनाबदा टेररिस्ट तारे सिखी हाइना आर्मी की मीडिया विंग स्टेटमेंट अमदा फोंदोखली प्रोविंस अदुदा ख्वाइदगी एक्टिव ओइबा मिलिटेंट्स सेपरेटिस्ट ग्रुप बालूस लिबरेशन आर्मी BLA ना एटेक अदु मखोइना सथबनी हाइना AFP दा थाबा स्टेटमेंट अमदासु हाइरी हाइरी यूनाइटेड स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अमनी हाइना लाउथोख्रबा मिलिटेंट ग्रुप असिना हाइकी नोमई कापसिंदुना अमसुम सुसाइड बॉम्ब सिंग पोखायन सतकीबे अटैक सिंगदा मिलिटेंट्स इंस्टॉलेशन सिंगदा नतना पुलिस अमसुम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल सिंगदसु टारगेट तौखी नोमई कापसिनबदा सिनबा अंगांग अमा यावना मियो एनी फारी पुलिस था असिगी तरेता तांखम अवांग लेखाई की युम की थोंगाल अमदा नोमई कापसिनबा थाउदोकी मतांगना लोखटपा केस की इन्वेस्टिगेशन दा पुलिस ना 0.9 mm की लाइफ राउंड 5 empty केस मरी प्रोजेक्टाइल अमा थाउदोक थोकफम दगी रिकवर तौदुना मखा सथरकपा इन्वेस्टिगेशन था असिगी तरागा मथोइद जोवेनाल अमा फाखी अदुगा माक लोइनबा हराउरौ अवांग लेकाइदगी उसम रोशंस एलाइस नौबी सै कुनगनी पान कौबा मियोयमना था असिगी तरागा निथोइद फगटपगा लोइनना इन्वेस्टिगेशन असिगी मतुंगिना मखोइना सेल लौनबगीदमा केन खंगनबा नोमई कापखिबनी हाइब खंगले हाइना पुलिस कंट्रोल रूम की सिरोल अमना फोंदोरखली थाजनबा लेहननबा होनबदा पुनमंगना थौदांग लौमिनसी चीफ मिनिस्टर इरांग लोइरबदी सेंदा लंबी लैरोई खनबा मी लैरि लंदम असिदा खुंदामिनरिबा फुरुप मसेलगी मरक्ता थाजनबा लेहननबा होनबदा मिपुंग खुदिमकना लौमिनसी हाइना चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना फोंदोखिबगा लोइनना मणिपुर थोक्लिबि इरांग असि लोइरबदी सेंदा लंबी लैरोई खनबा मियोई लैरि हाइनसु फोंदोखरि मणिपुर लेंगा की हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंदुना ngarang इम्फाल कॉलेज की जुबली हॉल पांगथोखिबा एकेडमिक सेशन 2025-26 की ओइना मिनिस्टर कॉलेज स्टूडेंट रिहेबिलिटेशन स्कीम CMCSRS की मखादा मसागी मरमदमदा लांजेनरबा माहिरोई सात्रे का यांखैगा मरीदा DBT की खुथांगदा तेंगबांग सेनफम येंथोकपगी थोरमदा चीफ मिनिस्टर वाई खेमचाना अथोइबा मिथुंग ओइना सरुक याखियरि